Kako izgleda recimo eto to stvaranje iz ketera? Kako se to drvo širi se na dole? Pa da, ali da, to se obično sagledava sa tim nekim spuštanjem energije koja kreće iz ketera, što u prevodu sa hebrejskog keter znači kruna. I ona se spušta niz te sefire. Sad, tu postoji jedno dublje tumačenje da pošto svako to drvo života se posmatra u različitom svetu postojanja. U tom smislu znači da ta poslednja sfera u evoluciji energije na tom jednom drvetu, Malhut, to jest kraljevstvo, to je reon materije na koji mi živimo, da ona nama predstavlja suštinu i cilj stvaranja, ali kada se to gleda iz drugog ugla drugih svetova kabalističkih, naš Malhut je nekom drugom svetu Keter. I da se to tako nadovezuje jedno na drugo. To je neki fraktalni princip stvaranja, gde mi imamo dojam da smo mi na kraju tog procesa, ali iz druge perspektive, iz drugog ugla, mi smo Keter nekom drugom svetu. Na način, eto, opet možemo da se vratimo u nauku, mi stvaramo druge svetove, tehnološki. Naprimjer, uzmemo primjer superkompjutera koji postoje danas, gde mi možemo da simuliramo stvarnost, ne u smislu te neke simulacije svega sad celog našeg života, ali možemo, na primjer, da simuliramo evoluciju svemira u kompjuteru. Što znači da mi na taj način stvaramo jedan drugi svemir. Nama iz naše perspektive to deluje jako uprošćeno i jednostavno, ali mi ne znamo šta se tu konkretno dešava. Mi stvaramo jedan svet da bi posmatrali kako se stvara i izučavali njegovo ponašanje. Ne može niko da dokaže da mi nismo takođe jedan od tih testova i simulacija, što opet se vraćamo na neka savremena tumačenja, te neke ideje o simulaciji, da je celo naše postojanje u stvari jedna velika simulacija neke možda napredne civilizacije iz budućnosti koja želi da prosto simuliranjem našeg vremena u kome mi živimo pokušava da dođe do određenih informacija ili prosto da uči o prošlosti kroz simulaciju celokupne evolucije, a mi se prosto nalazimo u jednom takvom procesu. Što može ljudima da deluje i strašno možda i, ne znam, svako to tumači na svoj način, ali to je jedna zanimljiva ugao gledanja koji ima smisla i logiku. Jeste, ima čak, ako se ja dobro sećam, i Tom Campbell, nuklearni fizičar, ima jako sličan model univerzuma, samo gde on postulira da je svest fundamentalna i da ona zapravo stvara sve ovo i baš to, simulira i uči. To je jedan veliki proces učenja, pa da. Da je to svrha, ali da se vratimo sa simulacije na... Eto, Zohar na određeni način se bavi jednom od simulacija stvaranja, koja ne mora da bude nužno ispravna, ali prosto eto. Naravno.